enkambi y'igitebekanisiibwa ba Uganda Athletics Federation egenderire kujumbura entaranta zo kwirukanga mu cyanga cya Bwizoba kandi tebekanisiibwa hari Kabale turinte college mu town ya Kabale aho yatandikira harwo kubanza arukora umukoro gwo kwiguraho enkambi yo mu butongore nyuma y'abazyo umuhwezi wa kamishana w'iby'Omuzaano Richards ahabwira birukanje abatori no kuzo mu enkambi yo kwetantare bitokoza bwongo baba nibenda kuza kurunje entaranta zabo. Athletes who are gathered here, be careful of what you take. What you take may disqualify you at a particular level after you have worked hard. Most of the athletes are engaged in performance enhancers. Okutende koko kurukuza ko marisa andishatu kukurirwa coach Godo na himbisibwo bwa rukuherwa homaye kuby'umuhanje kandi Charles Karuman wo mutebekanisa rero jo abutumwe yabarze hamwe na Dr. Peter Ngategize nibo bari kugishagika. Ekizibuke tulina abana tubayina ngato za kudikisa canvas, tubayina spikes, tubayina lobu jacket cyo twita track shoot zo kuwomingiramo. Abarabari mbiskati ngaba wala abarabari mbigere iyo challenge yamani jensanzemo kugira ngo camp eje ku training aba aberici bagereza Kabale Trinity College ni recognition ya Kabale Trinity College mu promoting sports especially athletics mu Kigezi region na Southern Western Uganda general. So tukakirita yo mu rukiko kutushimira kugira training camps zitaguma kapucurwaho bakikiriza ngenu region zone zine training camps hatu Uganda. Abirukanje 30 kurwa mu districts za Bwizoba barumwa boje 17 n'abiki 17 barumwa ba primary secondary hamwe n'amatendekera gahiguru nabo bari mu kutendeka kandi 12 nabo barije kutorana mu kujwekere cyangece omumpakaze kwetorera ibyange za Uganda yo nezirije kuba mu rutororo mu kwezo kurukwija. Aba TV West and Aloysius Byamukama.